Popović. Izvolite. Zahvaljujem, predsedavajući. Prvo pitanje upućujem predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću. Da li će da održi obećanje dato novinarima sada u Sofiji na ovom samitu, da će predvoditi Paradu ponosa, odnosno gej paradu u septembru u Srbiji? Kako je moguće da se održavanje parada ne zabranjuje, a sve roditeljski protest se zabranjuje? Da li planirate da u Srbiji legalizujete gej brakove kao što se to već događa u zemljama u okruženju i da li planirate da im omogućite da usvajaju decu, jer zaista ne treba u tom slučaju da vas plaši sve veći strah roditelja od oduzimanja dece, niti onolika brojnost i posećenost zabranjenog skupa. Drugo pitanje je za Vladu Republike Srbije. Kada ćete iz skupštinske procedure povući poguban zakon o nestalim bebama, upućen Skupštini 8. marta? Zbog čega niko, ali ponavljam, niko nije primio roditelje, niti je izašao pred njih prošle nedelje, kada su roditelji koji sumnjaju da su im bebe ukradene na rođenju protestvovali ispred Vlade Republike Srbije u Nemanjinoj. Oni su više puta dolazili ovde u Dom Narodne skupštine, uvek su bili primljeni i to od više poslaničkih grupa i saslušani. Treće pitanje je za ministre prosvete, zdravlja i rada. Na koji način ćete rešiti neadekvatnu primenu represivnog zakona o obaveznoj vakcinaciji koji zabranjuje sada upis dece u obrazovni sistem ukoliko nisu vakcinisana i uvodi represivne mere prema roditeljima i novčane kazne? Da li roditelji imaju pravo na uvid da dobiju poreklo i sastav vakcine koja se ubrizgava njihovoj deci? Da li je ministar zdravlja održao obećanje dato u ovom visokom domu da će sačuvati Torlak i da će se vakcine za našu decu proizvoditi u Srbiji? Sledeće pitanje je za direktora Centra za socijalni rad u Nišu. Zbog čega više od 5 godina ne možete da rešite slučaj nasilnog oca koji je u međuvremenu dobio još jedno dete? Dakle, imamo 2 majke i 2 deteta, a jednog nasilnog oca koji je izgleda zaštićen od radnika u Centru za socijalni rad, jer on se hvali da ima vezu i preti starateljstvom, dok radnici u Centru za socijalni rad ovim majkama prete hraniteljskom porodicom. Da li ste upoznati da su oštećene majke svoju priču iznele u javnost i sutra će biti emitovana na nacionalnoj frekvenciji u emisiji „Život priča“? Da li je to jedini način da roditelji rešavaju svoje probleme, pritiskom javnosti? Pitanje za Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Članu političkog saveta Dveri Vladimiru Dimitrijeviću ste prosledili tužbu zbog promovisanja isključivo porodičnog modela društva, što je nazvano govorom mržnje. Da li smatrate da slobodan čovek u Srbiji ima pravo da iznese svoj stav ukoliko nikoga ne vređa? Da li imate nameru da uvedete verbalni delikt u Srbiju i totalitarnu ideologiju homoseksualizma? Što se tiče Srpskog pokreta Dveri i predsednika političkog saveta Vladimira Dimitrijevića, kome je tužba uručena, nama služi na čast što je on progonjen, jer brani porodicu kao najveću vrednost. Uz njega su zbog svojih javno i jasno iznetih stavova došli na udar domaćih LGBT lobija, posle mitropolita Amfilohija i profesor dr Milan Brdar, sajt Srbin Info, dr Miša Đurković, profesor dr Branislav Ristivojević, ministar bez portfelja u Vladi Srbije Nenad Popović. Dakle, Vladimiru Dimitrijeviću je preko Poverenice za zaštitu ravnopravnosti dostavljena tužba udruženja Da se zna, koje tvrdi da je svojim tekstom ugrozio rodnu ravnopravnost, marginalizovao transrodne osobe i propagirao porodicu kao jedinu vrednost. Postavljamo pitanje da li se to ponovo uvodi verbalni delikt kao krivično delo i da li se u ovoj zemlji na mala vrata uvodi zabrana slobode govora? Oštro se protivimo ovakvim tužbama i pritiscima, s obzirom da je profesor dr Vladimir Dimitrijević samo izneo svoj stav
koji pritom ne sadrži govor mržnje prema bilo kome i zaista nema nikakvog osnova da on bude pravno gonjen. Hvala. Zahvaljujem.